Okutambuza omusharaba oku kwatandikibwe muri Kishasha kandi abayetorora n'etawuni ya Buharwe yona. Aba bantu bagenda bari kutunga amasakaramentu nk'omuco gw'okukereziya okuguru kugire. Abahona kandi batemba orushozi rwa Kalvari mu Buharwe kandi ahantu ho batambira ekitambo kya misa. Ekitambo kya misa kyayebemberwa Father Herbert Samba kandi oguyashaba abikiriza kugira rukundo nka Yesu yabagirire okubafera ha musharaba. Nitukundana no muri mwari kubasa kugira nyewe nimbasa kwa yamagara ganje aba mwana wanje aba mukazi wanje aba bana banje aba buri yo muwenda gwe kugira ngo ninkunda nibangaye ni murebo kunda tariyo kunda kuri kugiro kwe konkeshara gikore oriyo muhanda orukwiza hati wahoro takashira hano yeze byawo bimugambere dero kora kikaha ohendero rukuhata amusharaba ekigenderwa ngo obone kumanya ngo ebyo natubine kantu wabotine ki Kristo. Omugandi abikiriza bashabo kuhamera hanyegisa y'amazima kandi betantare ingidisa z'obuhabi. Ebi n'ebindi byagambwa obwo bakristayo babusaba dikono bwa Ntuntu oburukushango mu bureberezi bwa East Rwenzori Diocese mu district ya Kitagwenda oba abantu batambuza umuhanda gw'omusharaba. Tutambuza omusharaba urugendo rwa mayiro 14 kandi rwagenda urugendo rwa mayiro 14 ezi okurugira aha stages ninga stations 14 eziri omu byahandikirwe ezi Yesu yarabiremo. Abayetorora marisa garukwinganana harimo nkakanya Kasenyi, Katonzi, Kanyamburara hamwe na Archdeacon ya Ntuntu yona. Mwenu tuguma hanyegesa eyo kumanya ngo nuwo muhanda n'amazima n'amagara kandi akatukunda yaye habwitu na habwecho tureke kugenda nebye mituma yitu erikwetenga tutashanisubwa nabo businjobu konka tuba abantu barukuratira Kristo kandi itwe nkabeyikiriza turi umuntu wejusya oku Kristo yaye kuriro musharaba ahizoba nkeri arikuza kwitwa musharaba gwe akagweye korera yagutambura urugendo ruringwa munonga. Abikiriza bayeta bo mukutambuza umuhanda gw'omusharaba bajya ngo bazagoba mu cyango tambuza abagurusi nkitu tambuza imisi konka nitugobamo ti washitamo mukakakora kine cyo yagashiruka. Magara gabekiriza no nakurukuru munonga ahabo kuba nitwijuka obu Yesu yatubambirwa musharaba ahereze kubona bonesibwa no kugezibwa umubiro 20 yamazire mu ihamba akagezibwa kandi kugezibwa kwe kaba kurime bikemo bingi munonga sitana kamukema.